Денес ќе имаме чест за прв пат да слушнеме една изворна поема. Сестра Снежана ќе ни ја прочита незината рецитација, која што самата ја компонирала на слава на Бога. Па повели: еве една прилика како од срце можеме да го славиме Господа, иако некој од нас има соодветен сличен дар, да може да компонира песни за Негова слава. Повик кон Господа. Мојата утеха е во Тебе, Господи, и мојата радост е во Тебе. Ми даде мир на душата, ги избриша моите солзи. Погледна во моето срце. Не дозволи болката да ме раскине и тагата да ме парчоса. Болката ја ранува душата. Тагата го слабее телото. Се губи стравот. Се губи силата, а стравот надвиснува како сенка, како лав над својот плен и го раскинува. Ја излевам пред Тебе душата моја, Господи, како празна чаша испиена до дното. Во Твоето крило наоѓам топлина, како врапчето во своето гнезденце, како патник покрај топло огниште, како доенче во мајчиното крило. Ти, Господи, ми стави венчален прстен на раката. Ме подготвуваш за царската свадба. Ми стави украс околу вратот и златен венец на главата. Како гулабица во Твојот простор, како лебед во својата раскошна убавина над Лебедово езеро. Ме назначуваш на високи места. И таму, Господи, го прославувам Твоето име. Те спомнувам меѓу луѓе кои не Те познаваат. Го насетија Твоето присуство. Им ги разведри лицата во насмевка. Во срцата им стави топлина. Се беше како песна. И странците се чудеа, но Господ го направи ова. Амин. Благодариме, Снежана. Без да одземаме повеќе време, ќе го повикам нашиот гостин ова вечер, пастор Јожеф Фарагу, да ни послужи од Божијето Слово. Јас имав чест да се запознам со него во август 2001 година во Белград и малку да разговорам во врска со црковните состојби во Македонија и паралелно во Унгарија. Мило ми е што повторно го гледам тука, го поздравувам и пастор Дехран Хајдер со неговото семејство и бидејќи времето нас не чека, јас би сакал веднаш да му отстапам место. Драги присутни, сви кои смо вечерас дошли да проучавамо Свето писмо, могу вам речи, тешко налазим речи, како да изразим оно што се осеќам у дубини моје душе. Пре 50 година сам први пут корачао у ову цркву. 23. марта
1963. godine došao sam u Skoplje da služim armiju. Nakon mjesec dana, kad smo položili zakletvu i dobili smo izlaz u grad, prvo što sam učinio, znao sam adresu, tada se zvao drugačije, ali znam kako se tada zvao, Oktombrijska 23. Meni je bilo najlepše kad sam mogao doći u adventističku crkvu, da sa mojom braćom i sestrama koji žive ovdje na ovom terenu, da ja slavim i hvalim svemogućeg Boga. I kada se rodila misao za ovu priliku, meni je posebno drago da nije se samo misao rodila, nego i ostvarila. Da samo nekoliko riječi kažemo sebi. Suprugu sam našao u Budimpešti, 48 godina smo u braku, imamo 4 dece i 11 unučati. Otprilike pre 6 mjeseci postali smo pradeda i pramajka. Velik je Bog i divan je. Dragi prisutni, svi koji smo se večeras skupili na ovo mesto, želim iz dubine duše da govorimo o onome što veći deo hrišćanstva svakog dana više puta moli, a to je Isusova molitva Oče naš. Ja sam odrastao u katoličkoj porodici, velikoj katoličkoj porodici. Tata, znači deda sa tatine strane, 2 puta išao u hodočašće u Rim, a sa mamine strane deda nije bilo dana, da li je to preko leta ili preko zime, on je svakog dana išao na misu u katoličku crkvu. Pričao nam je više puta, desilo se preko zime da je preko noći pao sneg do kolena. Niko nije bio u crkvi, samo sveštenik i on, ali on je bio prisutan. I mene su vaspitali na taj način, oblačio sam se za malog sveštenika, obavljao sam sve onako kao što crkva uči, a pored toga svako veče sam morao da naglas izgovaram riječi Oče naš. Mama je stala kraj kreveta i ja sam govorio. Ali mogu vam reći da sam tako naučio tu molitvu da u jednom dahu sam izgovorio za možda 10 sekundi. A mama me pita, šta već si završio? Mama, ja sam svoje obavio. A šta sam govorio u molitvi Oče naš, pojma nisam imao. Unazad možda oko 20 godina počeo sam više da se bavim sa tom molitvom. I onda sam prepoznao neke stvari koje do tada nisam znao. I od tog vremena, ako ima mogućnost kao što je ova prilika večeras, najređe govorim o toj najlepšoj molitvi, Oče naš. Nekoliko pitanje bih želeo na početku da postavim i da na taj način uvodim sve vas u proučavanje molitve Isusove, koje je najproširenije u čitavom hrišćanskom svetu. Da li je istočno hrišćanstvo ili zapadno hrišćanstvo, Oče naš je svuda prisutno. Ja verujem
da ono što sam ja doživljavao u mom detinjstvu, mnogi doživljavaju da mole više puta u dan, u jedan dan, Oče naš, ali najveći deo onih koji to mole ne razumeju ono što sadrži ta molitva Isusova Oče naš. Prvo pitanje koje bih želeo postaviti, koliko puta je Isus izgovorio tu najljepšu molitvu koju hrišćani danas mole? 2 puta. Kada? Prvi put kada je Isus održao besedu na gori blagoslova, to je bilo otprilike 1,5 dana posle Isusovog krštenja. Drugi put, što nalazimo u Lukinom evanđelju u 11. glavi, Isus izgovara otprilike 6 mjeseci pre svoje smrti. Često se postavlja pitanje zašto je Isus 2 puta spomenuo Oče naš, zašto je 2 puta molio Oče naš. Za to bi trebala jedna posebna prilika, ja sam samo postavio pitanje, svi koji žele da malo pogledaju tu stvar, ima svoj razlog. Ali pošto večeras je tema i želim s vama da proučim tu najljepšu molitvu Isusovu, zato bih želeo odmah da pročitam iz Matejevog evanđelja iz 6. poglavlja 9. stih i samo prvu rečenicu 9. stiha. Ovako, dakle, molite se vi. Šta znači iz Svetog pisma ova kratka rečenica koju je Isus izgovorio pre nego što je počeo molitvu Oče naš? Šta znači to ovako molite se vi? Da bi mogli razumeti ovu rečenicu iz Svetog pisma, moramo nešto analizirati, moramo nešto pogledati i tek tada možemo se baviti sa ovim što smo pročitali iz Svete Božje reči. Koliko molbi ima u molitvi Oče naš? 2, 3, 4, 8, 10, 12. Zaboravio sam vas pitati, ko zna molitvu Oče naš? Znamo molitvu Oče naš. Sigurno smo mnogo puta molili Oče naš. Koliko molbi onda ima u Oče naš? Da li smo uspeli nekada izbrojati? Vidim glave, neki se miču ovako. Ukupno ima 7 molbi. Pre nego što budemo analizirali svaku molbu, ili da pročitamo, da nam bude lakše razumeti ovo, ovako molite se vi, ajde da zajednički pročitamo iz Svetog pisma, kako je ovdje zapisano u Matejevom evanđelju u 6. glavi. Pa ako treba, na prstima pokušajmo izbrojati koliko molbi ima. Ja ću biti slobodan da čitam. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas od zla, jer je Tvoje carstvo i sila i slava vavek. Amin. Da li je neko uspeo da izračuna koliko molbi ima u ovoj predivnoj molitvi? Molim? Malo glasnije, pošto jako ste divni. 7 molbi. Znači, prvi problem smo rešili, a sad nastaje drugi problem. Od ovih 7 molbi, koliko su duhovne prirode,
i koliko su telesne prirode. Ajde, pokušajte u sebi još jedan put brzo ponoviti. Molim? 3 plus 4? Molim? 4 telesne ili 4 duhovne i 3 telesne? Dobro, da li misli neko drugačije? 6-1, dobro. Ali jeste je hleb naš potrebni, daj nam danas. Ali ajde da pogledamo tu molbu za trenutak. Kakav hleb je potreban nama ako želimo da se spremimo za Hristov drugi dolazak? Da li samo duhovni ili potreban nam i telesni hleb i duhovni hleb? I jedno i drugo. Sjećate se kada je Sotona kušao Isusa, Isus je odgovorio, reći ću citirati iz Matejevog evanđelja 4. glave 4. stih, ne živi čovek o samom hlebu, nego o svakoj riječi Božoj koji izlazi iz usta njega. Znači, kad kažemo daj nam hleb naš svagdašnji, o kojem hlebu je reč u ovoj najlepšoj molitvi? Reč je i o fizičkom hlebu i o duhovnom hlebu. Onda koliko molbi od 7 je duhovne prirode i koliko molbi od 7 telesne prirode? Da li možemo i tu jednu prepoloviti? Jasno kao dan. Znači, 6,5 molbi su duhovne prirode i pola molbi telesne prirode. Pokušajmo pročitati još jednom ono što smo pročitali u 9. stihu, što smo pronašli. Ovako, dakle, molite se vi. Dragi prisutni, za čega se mi više molimo? Za telesne stvari ili za duhovne stvari? Svaki od nas veoma dobro zna. Ali Isus Hristos u ovoj molitvi, Oče naš, jasno nam je dao do znanja kakve treba da budu naše molitve. Ja bih vam savjetovao, ako treba, molio bih vas, pregledajte i slušajte svoju molitvu, za čega se molimo više. Da li se ovako molimo, kao što se Isus molio, ili samo ovu rečenicu pročitamo i idemo dalje? Preporučujem svakome od vas, pokušajte više se moliti za duhovne stvari, a manje za telesne stvari i vidit ćete kakve promjene će se dogoditi u životu i vašem i mom. Ja znam šta znači. Ja sam čovjek. Nekad ja pogrešim pa se više molim za telesne stvari nego za duhovne. Nisam savršen. Ali Isus Hristos uči nas u ovoj molitvi. Kaže ovako. Ne kaže Isus ovo molite. Nego ovako molite, ovako se molite. Jer ako bi Isus rekao ovo molite, onda jednostavno izmolimo Oče naš i savest nam je mirna. I to Isus nije rekao. Isus je rekao ovako molite se. Šta ova Isusova izjava znači još? Šta je lakše? Možda sam na kraju trebao postaviti pitanje, ali sad na početku da postavim i to da se dogovorimo oko toga, da bi što lakše i što više mogli razumeti iz molitve Oče naš. Šta je lakše? Moliti Oče naš ili živeti po molitvi Oče naš? Moliti.
Ali ja bih vas molio, večeras kad proučimo molitvu Oče naš i kad vidimo da nije dovoljno moliti tu molitvu, nego u toj molitvi se nalaze temelji Božjeg carstva, načela za svakog hrišćanina kako treba da živi. Neka nam zaista Bog pomogne da kad završimo ovo proučavanje, kad razmotrimo ovu molitvu pomoću Božjom, da Duh Sveti rasveti naš i da ne odemo iz ovog mesta, iz ove crkve, takvi kakvi smo došli. Da pođemo sa novim odlukama, sa novim ciljevima života, novim načinom molitve. I kada smo to sve vidjeli, pogledajmo još jedan put tekst i kaže, ovako molite se vi, Oče naš. Ovo je druga stvar u toj molitvi, što za mene puno znači od kako sam razumeo, šta znači ova Isusova izjava, Oče naš. Zašto je Isus rekao ovako kao što je zapisano? Zašto nije rekao Oče vaš ili je rekao Oče moj? Zašto je Isus rekao Oče naš? Kada čovjek, hrišćanin, evo večeras svi mi koji smo ovdje, razumemo ovu Isusovu izjavu na početku same molitve, Oče naš, ja verujem da će se srce zagrejati da zaista ovo načela koje nalazimo u ovoj molitvi postanu naša načela i to životna načela, da se pripremimo za večnost. U kakvoj rodbinskoj vezi su oni koji imaju jednoga oca? Braće i sestre, šta je dao Isus nama do znanja kad je rekao Oče naš? Da Isus i mi smo braća i sestre. Pitam vas, kako je to osjećanje za sve nas? Da Isus Hristos, koji je pre 2000 godine bio na ovoj zemlji, vremenska udaljenost. Isus Hristos koji se nalazi na nebu da posreduje između nas i Oca, užasno velika udaljenost. A ko je visio na krstu na Golgoti? Vaš i moj brat. Ko je umro za vaše i za moje grehe? Brat. Ko je posrednik gore na nebu? Naš brat. U Jevrejima poslanici u 2. glavi u 11. stihu samo citiram posljednje reči: i ne stidi ih nazvati braćom. Pitam vas, dragi prisutni, zar je to lepo osjećanje da je Isus rekao u molitvi Oče naš na samom početku, da On i mi smo braća i sestre. I kada smo i to vidjeli, pokušajmo pomoću Božjem da gledamo, da proučimo svaku molbu koja se nalazi u toj molitvi. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Znači, prva molba, da se sveti ime Tvoje. Prvo bi želeo postaviti pitanje, a ko treba da sveti ime Božje? Anđeli? Oni to čine. Da li mi koji molimo Oče naš, da li treba da i mi svetimo Očevo ime? Da ili ne? Da, ali kako, na koji način? Da odemo u crkvu i da zapalimo sveće, na taj način ćemo svetiti ime Božje? Ne, kažete ne, i ja se slažem. 10 puta svakog dana ću ponoviti molitvu Oče naš i onda svetim ime Božje. Je to to? Nažalost ne. Ili ću otići u hodočašće
na neko sveto mesto i na taj način ću svetiti ime Božje. Da? Ne. Jako ste pažljivi. Onda na koji način? Ja znam da smo mnogo puta molili ovu molitvu, izgovarali smo ovu reč da se sveti ime Tvoje. Možda nismo ni mislili da mi treba da svetimo, vi i ja. Ali kako? Ja ću uzeti jedan primjer. Potičem iz veoma velike porodice. S mamine strane njih je bilo 10 dece. Sa tatine strane 11. I jedva sam čekao da dođe školski raspust preko zime i uvek sam se dogovorio sa mamom i tatom da me puste kod jednog strica, ujaka, bez obzira kod koga. I uvek su me pustili 7 dana da budem sa njima. Ali znate šta mi je rekla mama kad me ispratila? Sine, nemoj da doneseš nešto zlo na moju glavu. Nemoj da budeš zločest. Nemoj da budeš nevaljao. Kad dođeš tamo, budi poslušan. Kada sam počeo proučavati ovu molitvu, onda sam razumeo kako mi ljudi, grešni ljudi, koji smo rođeni u grehu, možemo svetiti ime svetog Boga. Je to moguće? Mogu vam reći da 1. molba i 6. molba se najteže razume u Oče naš. Ja ću reći veoma jednostavno. Ako čitamo Bibliju i ono što smo shvatili i razumeli iz Svetog pisma, postaće životno načelo za sve nas. Drugim rečima, ako ćemo biti poslušni Bogu, činit ćemo ono što Bog kaže, a ne činimo ono što su ljudi ili crkveni sabori odlučili. Ako ćemo mi u svemu slijediti Isusa Hrista, to je jedini način kako mi, grešni ljudi na ovoj zemlji, možemo svetiti ime Božje. Da li možemo večeras donijeti jednu odluku? Bože moj, ja sam mislio da je dovoljno ako svaki dan, barem jedan put, pomolim Oče naš. I sad vidim da je to nije dovoljno. Nije reč o tome da izgovaram. Ja treba da živim po načelima Oče naša, znači molitve Oče naš. Oče moj, ja želim svetiti ime Tvoje. Razumeo sam ili sam razumela kako mogu to učiniti. I to mogu učiniti jedino ako počnem čitati Bibliju, shvatiti ta nebeska načela i pokušat ću i tražit ću pomoć od Tebe, da mi Ti pomogneš, Oče, da ja živim onako kako Ti kažeš. To je u stvari suština onog da se sveti ime Tvoje. Pređemo na drugu molbu. Ovdje smo čitali neka dođe carstvo Tvoje. Oprostite ako vam činim probleme sa večerašnjim proučavanjem, ali nije mi žao. Koliko Bog ima carstva. Jer ovdje kaže da dođe carstvo Tvoje. Čije? Očevo carstvo. A koliko Otac nebeski ima carstva? 1, 2, 5, 10. Sad me gledate, ja vidim da ste se iznenadili na ovom pitanju i nemojte me osuditi kad budem rekao, jer odmah ćemo pročitati iz Svetog pisma. U Bibliji nalazimo da Bog ima 2 carstva. 2 carstva. Ajde da pročitamo, Isus govori o tome. Otvorimo Lukino evanđelje i Lukinom evanđelju u 17. glavi
Isus nešto govori neshvatljivo za prvi pogled, a kad malo budemo analizirali, onda ćemo vidjeti da jeste predivno je ono što je Isus rekao ovde. Još jednom citiram, Lukino evanđelje, 17. poglavlje, 20. i 21. stih. A kad ga upitaše fariseji, kad će doći carstvo Božje? Odgovarajući reče im, carstvo Božje neće doći da se vidi. Niti će se kazati, evo ga ovde ili onde, jer gle, carstvo je Božje unutar u vama. O kojem carstvu govori Isus ovde? Neće vidljivo doći, jer carstvo Božje se nalazi u vama. Kad ovu Isusovu izjavu uporedimo sa stihom što se nalazi u Otkrivenju u 1. glavi u 7. stihu, gdje stoji zapisano, doći će na oblacima i ugledat će ga svako oko, čak i oni koji su ga proboli. Šta da radimo onda sa jednim izjavom i sa drugom izjavom? Kao što sam rekao, Sveto pismo govori o dva Božja carstva. Carstvo milosti i carstvo slave. I ono što Isus ovde kaže, Isus želi da uspostavi carstvo milosti u srcima svakog čoveka. Od koga zavisi da li će u vašem srcu ili u mom srcu Isus moći uspostavi svoje carstvo milosti? Od Isusa ili od nas? Ko će to odlučiti? Mi. Da li smo već pozvali Isusa da živi u našem srcu? Da li je Isus uspostavio svoje carstvo milosti u nama? Ako da, hvala Bogu. Ako ne, večeras kad dođemo kući, kleknimo kraj svog kreveta i kažemo, Isuse dragi, Duhom Tvojim svetim useli se u moje srce i želim da ostaneš i da živiš. Da iznutra me menjaš, da uspostaviš Tvoje carstvo. Tako da kad budeš došao, kako si to ti rekao u Matejevom evanđelju 25. glavi u 31. stihu, kad Sin čoveče dođe i sede u carstvo slave. Kada će doći da uspostavi svoje carstvo slave, da nas koji u čijem srcu Isus već je ranije uspostavio carstvo milosti, da pođemo u susret sa Isusom i da zauvek budemo tamo. Kako glasi druga molba? Neka dođe carstvo Tvoje. Koje carstvo treba prvo da se useli u nas? Carstvo milosti. Da bi sa Hristom se sreli i živeli sa njim kroz svu večnost. Pogledajmo treću molbu koje stoji ovde. Čitaću reči 10. stiha, u 10. stihu. Da bude volja Tvoja i na nebu, i na zemlji kao na nebu. Na nebu, čitamo u Svetom pismu, da sveti Božji anđeli koji su ostali njemu verni, savršeno izvršavaju Božju volju na nebu. A ko treba da izvršava Božju volju ovde na zemlji? Ko? Vi i ja. Kako? Donekle, polovično ili 100%. Pogledajte ovo što stoji ovde zapisano. Isus kaže da bude volja Tvoja i na zemlji, pazite, i na zemlji kao na nebu. Da li večeras možemo donijeti odluku? Gospode, pomozi nam da od današnjeg dana ja želim činiti Tvoju volju ovde na zemlji, kao što anđeli nebeski
čine volju Tvoju gore na nebu. Da li je to važna odluka u životu svakog hrišćanina? Ili je sporedna? Važna ili sporedna? Važna. Kada smo sve to vidjeli, moram još jedno pitanje postaviti. A gdje ćemo naći Božju volju? U crkvenoj istoriji, u crkvenim predanjima, ili ćemo naći Božju volju u Svetom pismu? Ovdje se nalazi Božja volja opisana. I za svakoga od nas koji želimo da budemo sa Hristom kroz svu večnost, jedino pravilo večnog života se nalazi u Svetom pismu. U najužem smislu nalazimo u 10 Božoj zapovesti, u najširem smislu u čitavom Svetom pismu. Zato bi preporučio svakome od nas, jer sad prelazimo na ono što slijedi, hleb naš potrebni daj nam danas, i mi smo to već raščistili malo pre. Zašto je Isus rekao ovako, hleb naš potrebni daj nam danas? Zašto nije rekao, hleb naš potrebni daj nam mesečno ili godišnje? Šta je Isus izrazio sa time, hleb naš potrebni daj nam danas? U kojem vremenskom razdoblju treba da se hranimo duhovnom hranom? Sedmično jedanput je dovoljno? Svi ste rekli ne. Jeste. Evo uzet ću primjer. Da li bi mi ljudi mogli živjeti na ovoj zemlji kad bi sedmično svega jedanput jeli? Fizički. Mi mogli živjeti? Ne. Ako želimo da imamo duhovnu snagu, daj nam duhovni hleb, isto tako kao što daješ telesni hleb svakog dana. To je temelj hrišćanskog života. Čitajmo Božju reč svakog dana. Hranimo se sa onim što je večno. Kao što Isus kaže u svojoj prvosvešteničkoj molitvi, osveti ih istinom, jer je reč tvoja istina. Ako želimo tražiti istinu, onda čitajmo Sveto pismo. Kad sam već rekao, ako želimo tražiti istinu, sjetio sam se nečeg. U Svetom pismu 4 puta se ponavlja za različite stvari ova riječ istina. Isus je rekao, ovdje u Svetom pismu se nalazi istina. Zatim, Jovanovom evanđelju u 14. glavi u 6. stihu stoji, Isus kaže, ja sam put, istina i život, neću ići dalje, put, istina. Znači, postoji pisana istina, to je Sveto pismo, a postoji živa istina, Isus. I ovdje za trenutak bi se zaustavio i ispričat ću vam jedan doživljaj koji sam doživio s jednim čovjekom. Susreli smo se kod određenih ljudi, čovjek fantastično poznaje Bibliju. Svaki dan najmanje sat vremena čita, a nekad i 3 sata. Ja sam ga pitao tu i tamo, trese sve kao iz rukava. I kad smo počeli razgovor, kaže on meni, nije znao ko sam. Kaže, ja barem 150 puta bolje znam Bibliju od vas. Ja uopšte nisam reagovao na to, jer to uopšte nije bitno. Kad smo završili razgovor, kaže, čujte, čini mi se da i vi poznajete Bibliju kao ja. I ja nisam tu reagovao. Nije to pitanje, nije to najvažnije pitanje. Dogovorili smo se da dođem kod njega, došao, razgovarali i postavim ja njemu sljedeće pitanje.
da li vi u svemu slijedite Isusa Hrista? Kaže, da. Kažem, nisam tražio sad odgovor. Kroz 2 sedmice ću doći, tada pripremiti odgovor. Ne treba ja da čekam 2 sedmice. Ja sad mogu da kažem da ja u svemu slijedim Hrista. Dobar, veran katolik. I kroz 2 sedmice kada sam stigao, postavljam mu pitanje, sećate se šta je bio domaći zadatak? Sećam se. I sad da razgovaramo o tome, da li u svemu slijedite Hrista? Saguo glavu i kaže, za ove 2 sedmice sam još više čitao Bibliju nego do sada. Ali nisam čitao Bibliju da znam šta se nalazi u njoj, nego čitao sam za sebe. I uvijek mi, kaže, zvučilo u mojim ušima ono što ste pitali, da li ja kao hrišćanin u svemu slijedim Hrista? I kažem, šta je odgovor? Saguo glavu i kaže, većim delom ga ne slijedim. Slijedim svega u nekoliko stvari. Reći ću još jedno načelo. Svaki od nas u toj meri je hrišćanin, u kojoj meri slijedimo Isusa Hrista. Da li se slažete sa time? Još jednom ponavljam misao. Svaki od nas u toj meri je hrišćanin, u kojoj meri slijedi Hrista i u kojoj meri naš karakter liči ili sličan Isusovom karakteru. I kada smo ovdje vidjeli, znači ako želimo biti jaki duhovno, onda trebamo svaki dan proučavati Sveto pismo. Ali vrijeme je nemilosrdno i moram čitati iz 12. stiha možda najtežu molbu koja glasi ovako. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pre nego što analiziram ovaj tekst, da ispričam nešto iz porodičnog života. Mi smo se trudili da naše deca prvo nauče Oče naš. I svako dete, dok je napunilo 2. godinu života, svi su znali molitvu Oče naš. Lijepo su izgovarali, ali najstarija je ovu molbu pogrešno naučila, a od nje svako dete je pogrešno naučio. I uvijek kad su molili Oče naš, rekli su ovu molbu ovako, oprosti nam dugove naše, kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim. Znači, mi smo već učinili. Da li to nešto znači? Ko treba prvo da oprosti? Mi drugom čoveku? Ili prvo ćemo dobiti oproštenje od Boga, pa ako nam se sviđa, onda ćemo oprostiti i onome koji je nas uvredio. Koji treba prvo da bude? Ali još nešto ću ispričati. Držim seriju predavanja u Vojvodini u jednom mestu. Ljudi me, mnogi od njih poznaju. Preko sedmice sam posjetio jednu porodicu s kim sam se jako dobro poznavao. A žena kaže, juj Farago, što ste mi načinili problema. Ja? Da, tačno vi. Što ste me uvredili, ne mogu vam reći. Žena kaže, kako? Kada? Pa onda kad ste objašnjavali Oče naš. A sa čime sam uvredio? Ma niste me uvredili, ali sam imao veliki problem. Ma kakav problem? Pa kaže, ja 5 godina ne razgovaram sa komšinicom. A sad sam razumela, oprosti nam, sad ću reći našem rečnikom, oprosti mi grehe moje kako? Kako ja opraštam bližnjemu svom. A ja sam dobra katolkinja, ja najmanje 10 dana svaki dan molim Oče naš. Šta sam tražila ja onda od Boga?
da li blagoslov ili prokletstvo kada sam molila Oče naš, a nisam razgovarao 5 godina sa komšinicom. Ajde, šta je tražila? Blagoslov ili prokletstvo? Oprosti mi grehe moje, kao što ja opraštam. To znači, ako ja nisam oprostio u bližnjem svom, šta tražim od Boga? Molim te, tako mi nemoj oprostiti grehe moje, kao što ja nisam spreman da oprostim tom i tom čoveku. I znate šta mi je pričala dalje? Prvi dan je nekako prošlo. Drugi dan, toliko sam bila uzrujana, da sam počela da vičem na muža. Nikad to nisam radio. A muž mi kaže, ženo, volim te. Nikad ruku nisam podigao na tebe. Ali znaš šta, dobit ćeš šamar ako još jedan put tako budeš radio. Nekako je prošao drugi dan. Skoro celu noć ništa nisam spavala. Nisam imala mir. Imala sam nemir. I sutradan, treći dan kad sam ustala, mislim se šta da uradim. Pokupila sam svu hrabrost i otišla sam kod komšinice. Ali srce mi ovako kucalo, skoro iskočila iz mene. Ja na vratima, ona u kuhinji, otvorim vrata i kažem, komšinice, ja sam kriva. Pre 5 godina smo se posvađale, nismo razgovarale. Ja sam došao da tražim izvinjenje, oprosti mi. Znate kako se završilo? Kaže, ja sam krenula prema njoj, ona krenula prema meni i na ramenu jedan drugom smo počeli da plačemo. Oprostite za izraz, to je ona rekla, toliko smo bile glupe da 5 godine nismo razgovarali jedan sa drugim, a kad smo molili Oče naš, tražili smo prokletstvo da nam Bog ne oprosti grehe naše kao što mi nismo bili spremni. Pomirili smo se, došla sam kući i sad sam radosno mogla da molim Oče naš. Jer je to važna molitva, još kako. Ono što je veoma bitno, želim skrenuti pažnju, da od 7 molbi što je Isus rekao u Oče našu, ni na jednu molbu nije dao objašnjenje, samo na ovu jednu. Pročitajmo ovdje iz Matejevog evanđelja 6. poglavlje, pročitajmo 14. i 15. stih. Jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama grehe vaših. Sad samo ću jedno pitanje postaviti. Da li možemo onda moliti Oče naš i da umjesto blagoslova tražimo od Boga prokletstvo na nas? Da ili ne? Da ili ne? Nažalost da. Kada? Ako nismo u miru sa ostalima. Ako smo pomireni, ako živimo u miru, onda tražimo blagoslov kao što tu stoji. Preostale su još 2 pitanja, pogledajmo još i to u 13. stihu. I ne navedi nas u napast. I zadnje pitanje, no izbavi nas od zla. Šta znači to ne navedi nas u napast? Kao što sam rekao na početku, kad sam govorio u prvoj molbi, da 1. i 6. molba se najteže razume. Zar Bog vodi nas u iskušenje? Jer ne navedi nas u napast, ja ne znam kako stoji na makedonskom, da li napast ili iskušenje. Molim? Hvala vam. I na mađarskom piše iskušenje. Zar Bog nas kuša? Moram reći da i na jevrejskom i na grčkom postoje 2 riječi. Kušanje i proba. Bog nikad nikoga ne kuša,
nego stavlja na probu. Sa probom Bog ima cilj, da ako izdržimo u toj probi, da iz probe izađemo verom ojačani. Sotona je taj koji kuša, s ciljem da nas navede na greh, bilo koji. Ali ovdje na grčkom ne stoji kušanje, nego proba. A šta onda to znači? Isus uči nas u ovoj molitvi da mi kažemo Ocu, nemoj nam dati veću probu nego što možemo podneti. Kad bi sad počeo razlaganje, pitanje kušanja, onda bi razložio šta to znači, sad ću samo posvetiti nekoliko rečenica. Ako smo mi verni Bogu i božanskim načelima, onda Bog određuje Sotoni i kaže, dotle možeš ići u kušanje ovog čovjeka, a dalje ne. Ako mislimo da olako možemo shvatiti božanska načela i ne moramo u svemu slijediti Isusa Hrista, onda sami se ušetamo u Sotoninu zamku i postanemo njegov plen. Isus to nam daje do znanja. Hvala Bogu za ovo obećanje. Sad ću se pozivati samo na jedan događaj. Ja znam da mnogi od nas smo mnogo puta pročitali onaj događaj iz Markovog evanđelja kad je Isus u Gadarinskoj zemlji isterao iz onog opsednutog đavola zle duhove. I ti zli duhovi su ušli u svinje. Ali ako imate vremena, pogledajte kako se to odigralo. Da li su zli duhovi jednostavno izašli i odmah ušli u svinje? Je tako piše? Ne. Tražili su prvo dozvolu od Isusa. I kada im Isus dao dozvolu, tek su tada mogli to učiniti. To je ono što sam rekao malo pre. Ako smo mi verni božanskim načelima, onda Bog kaže Sotoni i za vas i za mene, dotle idi, a ne dalje. Jer u Korinćanima poslanici u 1. Korinćanima poslanici u 10. glavi 13. stihu kaže da Bog će dozvoliti da dođu probe na nas, ali će dati i snagu da izdržimo u toj probi. I Bog će nam dati snagu da pobedonosno izađemo iz te probe. I sa zadnja misao u Oče našu što stoji, a izbavi nas oda zla. Čitao sam mnoge stvari u vezi ove molbe, izbavi nas oda zla, i mnogi raspravljaju oko toga da li je to ličnost ili je to neko načelo. Izbavi nas oda zla. Ima potvrde u Bibliji i za jedno i za drugo. Ali, dragi prisutni, ako mi odlučimo da živimo po Oče našu, onda ćemo se suočiti sa našim najvećim neprijateljem, kojeg ovdje Isus naziva zlo, a ko je doneo zlo za ceo svemir i za celu zemlju? Sotona. Ali imamo božansko obećanje, Bog će biti sa nama. Bog će nam dati snagu. Bog će uputiti nas kako da živimo. I na kraju se završava, neka bude carstvo i slava. I na kraju stoji riječ amen, što znači neka bude tako. Dragi prisutni, mi smo ukratko, inače to volim u 10 predavanja održati, što sam sad sročio za svega 45 minuta. Ali ono što je moglo stati, pogledali smo svaku molbu, a sad na kraju bi želeo jednu analizu dati. Kad dođete kući, uzmite Bibliju, ili ako znate na pamet, pogledajte prve 3 molbe. Ako mi kao ljudi s pomoću Božjom budemo ostvarili prvih 3 molbi,
Bog će nam dati hleb i telesni i duhovni. Bog će nam dati snagu da možemo oprostiti. Bog će nas izbaviti od Satanovih zamki i dovešće nas do pobjede. Neka nam Bog pomogne da na ova najlepša molitva od danas ne bude samo molitva, nego život, načelo nebeskog carstva, da se pripremimo za večnost. Neka nam svemogući Bog u tome pomogne. Amen.